بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، dhaggeeffattoota fi kabajamtoota hordoftoota warroonni Oromoo da'waa hordoftan hundi keessanuu bakkuma jirtanitti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Itti aansuudhaan sagantaa gaafii fi deebii sagantaa fataawaa kennaa kutaa jahaffaa guyyaa har'aa kudha lammaffaa ji'a sadaffaa bara 1442 hijiraa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya hunda hanga dhumaatitti nu wajjin turaan affeerraa kenna. Sagantaa har'aa keessatti sheekena Sheek Gazalee Haji Xaahaa hanga dhumaatitti nu wajjin ta'uu. Sheek, assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakaatu. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiikum. Sagantaa keenya irratti sa'aatii keessan eeggatanii nu affeeramuu keessaniif rabbiin jazaa isinii haa kafalu. Itti aansuudhaan osoo sagantaa fataawaa gaafiiwwanitti hin seenneen duratti carraa isiniif kennaa itti nu dhiyaadha. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa hundi keessan bakka jirtanitti qilleensarraan nageenyi kiyya isin haa ga'u isiniin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Bakkuma jirtanitti nagaa isaatii fi tika isaa keessa jiraadhaa isiniin jecha. Har'aan tana jalqabatti wanni nuti fudhannu, wanni wal yaadachiifnu hubbu rasuuli sallallahu alaihi wa sallam. نبي كنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق خاتم الأنبياء كتهن كرسالة تمرات نتلفن كرسالة نساني إلى قيام الساعة ديمتو جاللت إساني أكا شريعة إسلاماتي أكمت تلالم تججو الرافدان جاللت إساني إسان هردفو دانمو جاللت إساني وان إسان إنجالا ندلقو دانمو مالين أرقم تججو الرافدان وان أسوأ قبابا إساسيني قد بارك الله فيكم. أولا يجب على كل مسلم ومسلمة إسا مسلمة هيفي أبوليتي إسلامة تهون درتي درقما محبته صلى الله عليه وسلم إرقما ربي نبي محمد صلى الله عليه وسلم إسان جالتون درقما نمهن داتي جالتين سأكم إسان جالتين جالتينسا لبو أفيتي في إلمان أفيتي في هذا أبا أفيد درن إسان جالا إسان جالتون دركما نم إسلامة هيتي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري. أنس بن مالك ربي سرها جالة أكنا جدا إرقمان ربي أكنا جدا نونجد لا يؤمن أحدكم تكون كيسن هن أمنوا إيمان إسان قوتمو إيمان إسان أرقمو حتى أكون هق أن تهتي الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الرجالتما إسا والقتيس سوديمتي لبو تيتي بلبو رسولاتو والقتيس سودامتي حتى أكون هذا أن تهتي الرسول أحب إليه قرن مسانيت الرجال تما من والده هذا أبا إسائر وولده ماتي إلمان إسائر والناس أجمعين نممهن در هذا إر نجالة هن أمن نتقون كيسان يا الرسول صلى الله عليه وسلم. وان دبيك نقد جبسو حديث برا حديث البخاري كان له بخاري مت وديسه حديث البخاري كبرا كيستي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الثاني بعد أبي بكر قامت رسول وجين وصم دائما ما الرسول أنجدا يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. أتينكو يا إرقما ربي غرى لبوتياتي الرجال تما نماتي الرجال تما نمني أنجالة دو إسني إلا نفسي لبوتي الرسن إنجالة دو ملي جلان.
lubbuuti yamale waa hundarra isin jaaladha jaan Umar radiyallahu anhu. Waman Umar taarifuuna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. دوب رسول صلى الله عليه وسلم مال جناني لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. انتان جانين جاللت تبكن جن نرجم نجرانين هاga أنين كل لبو تيسن الرلي ست جالة ما تهد. فقال له عمر رضي الله عنه والله لأنت أحب إلي من نفسي. ربي كيتك كد يا إرجما ربي إسن تلبو تير لنا التجالة تماما تنجران عمر توكا نجران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر أرأكاكن أما تلت أما قجلت جاللت رقادا أما سر أرقمت إيغا لبو تيتر لنا جالت جانين. خنا الروان فراتمو نتي أكا أمة إسلامات تكديرا كدبرتيدا haga lubbuu teennarra rasuula rabbii jaalannutti sallallahu alaihi wasallam haga haadha abbaa keennaa fi ilmaan ufii horre ilmaan akkatti namni jaalatu ni beeytani haadha abbaa ufii kana namni hagam akka jaalatu marti keessan ni beeytani kana hunda haga sittiin dhaabne eega khaassii kana dubbatan boodaallee wan ajma'iin namni jaalalloo qabaa ka waliin dalagatu qabaa ka wal jaalatu qabaa nama jaalatam hin jaalatan jedhan hundarra رسول كركيت تجالتمو قبجتشادا صلى الله عليه وسلم. دوبا مرة جالت رسولك إننا واجبا رسول الجب نما كفرسيسا إسان الربسوم ملا إسلام ما إرانا مباسا رسول الربسوم صلى الله عليه وسلم قرب من في أفان التديرة وان في رجلو رسول الربسوم ملا إرانا مباسا وردرانو ملا كيسا جر روايات دهم قبو garuu namni islaama tahe tokko waan isarratti waajiba tahe waa hundarra rasuula jaalatu maleen amanne jechuu kana qalbitti beekee dhuga oomsee jaalala dhugaata akkasiisan rasuulaaf argamsiisuun dirqama nama islaama taheeti. Akkuma san isatti amanuulleen dirqama rasuula sallallahu alaihi wasallam shari'aa isaaniillee qabatanii itti buluunis dirqama rabbitu itti nu ajaje. طاعة رسولك إن صلى الله عليه وسلم كن خندي درقما. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. يا ور أمني يا ور إيمان تقاد أمني آمنوا بالله ربي سنؤم سنت أمنا waan amanuun barbaachisu hunda qabadhaati iimaanni akkuma beekamu afaaniin waan dubbatu barbaachisu dubbatanii qalbitti dhuga oomsanii dalagaa mul'isanii jechuudha. aaminuu billaahi rabbitti amana ergamaa isaa nabi muhammad ittillee amana isaa fi warra isaa waliin jiru jam'iidha kun wa rasuulihiin kun asitti rasuuluma qofatu itti fedhame rusultoota maratti illee nuti ni amanna ummanni islaamaa rusultoota rabbiin erge hundatti ni amanna rasul makenna walinu wal kitab alladhi nazzala ala rasulihi kitaba nabi muhammad irratti bu'ettille amana shari'a isaalle qabadha jecha isatti illee amanuun dirqama shari'a nabi muhammad illee sallallahu alaihi wasallam qabatuun waajiba nama hundaati jecha. akkuma san ayata biraa keessatti illee qaala ta'ala qul atii'u allaha war rasul jedhi yaa ergamaa kiyya ummata kee kanaan jedhi أطيعوا الله جبرما حقا جبرما تهسن تولجدا جئين الله إن تولجدا أتشكو فتنابنه والرسول أطيعوا الله والرسول ربي في إرقما إسان لي تولجدا جتا إسان تولججون درقما خنافو نبي محمد أمنوا ججون صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر waan inni ajaje keessatti tole jedhanii akka isaan ajajanitti dalaguudha wa tasdiiquhu fiimaa akhbar waan isaan nutti odeessan keessatti dhugamaan rabbiirraa nutti fidan jedhanii itti amanuudha. akkuma san ammas wajtinaabu maa nahaa anhu wa zajar waan isaan irraa dhooggan irraa fagaatuudha. wa allaa yucbada allahu illaa bimaa sharac rabbiinis waan lisaana nabi muhammad irratti sallallahu alaihi wasallam karaa nuu godhe malee gabbaramuu dhabu
diinaa tokko of biraa baaftee shari'aa tokko of biraa baaftee ibaadaa tokko of biraa baaftee taati dalaydu hin jirtu ta rasuulli sittiin dhufan san qofa qabatuu barbaachisa jecha duuba cumuumatti wanni nuti beekuu qabnu maalire ittibaacu sunnatihi sallallahu alayhi wasallam yoo dhugamaan rasuula jaaladha ka jettu taate mallattoon jaalala keetii maali isaan hordofuudha kanaafu rabbiin maal jedha ayata isaa keessatti qul in kuntum tuxibbuuna allaha fattabicuuni in kuntum tuxibbuuna allah jedhiin yaa ergamaa kiyya ummata kee kanaan jedhe in kuntum tuxibbuuna allah yoo dhugamaan خالق اسم اومسن غبرما حقاسن يو كجالتن تاتي نهردفا اذا الرسول هردفو جال ربي اللي في كيسا قبل جيتشا ربي اتي نبي محمد هردفو دسر رجالة جيتشا كنافو اسان هردفو اسان جالتونس خران اتين ملسن ملتون اتين ارقسيسن اسان رسول سن هردفو دان اكو مسر رسول صلى الله عليه وسلم يجب تعظيمه وتوقيره نبي محمد صلى الله عليه وسلم ربين كبجا قد إسان يبكنت على أنبيوتا إسان تاسيسيت أنا سيد ولد آدم ولا فخر يعني رسول صلى الله عليه وسلم نوهمانيت يعني تادو تافين جدو أن على إلمان آدم جران رسول صلى الله عليه وسلم كنافو ربين كبجا إساني في اللي نون اللي كبجا ننجل ربين سبحانه وتعالى ما لو يتجلوا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وان نبيي كان gammachiisaa goonee ka jannataan isin gammachiisu sodaachisaa illee goonee ka azaaba rabbii isinitti himee isin sodaachisu goonee wanni nuti ergineef لتؤمنوا بالله أك ربي إس إرجسان اتأمنتني وان ربي نبي محمد رتب وسسان قبضتني في لتؤمنوا بالله ورسوله ربي في رسول إسات التلي أك أمنتني في وتعزروه أي تنصروه وتعينوه أك إساتم ستني في إساتم سن دين إسا كان قبطودا سنة إسا براتودا سيرا رسولا صلى الله عليه وسلم براتودا أكسمت إيغا براتني أمو أخلاق رسولا سنين أتلين همامودا عبادة كيست اللي معاملة نما كيست اللي أكا رسول الرادو سنتي أتدلق بودا بارك الله فيك وتعزروه وتوقروه يجون أي تعظمون أكا إسا قد دفتني شأني إسا قول فوتني في ججونا مر رسول كبجو رسول الفيسو كان شرعتو اتنو أجاج ججونا أكو مثلا إساتي هدأتو اللي شريعة اتنو أجاج لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هدأنا نغارين إرقما ربي كيستي سيني تاتن جدا تقول ما متكا سفان رسولاتي في ون ربي اتنو أجاج اللي هممتك أمتو متي سنر أمس والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم نجاه اللي رسول الرتبو سودا نجاه رحمن السان الرتي هاجراتو أكما ربين آية إساء كيست التنواجج إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بكر جيت مرة هل كان أران تناكني هل كان جمعتي هل كان صلاة رسول الرتبوسون أمر كاسي هجا بور مغرب نجهوتي ويا جمعة أولي جودا أفضل وان صلاة رسول الرتب كيستي الرتبوسانيتي وسوي تمرة رسول الرتب نجاه بوسون كني بربادة ما تهو سنان بيان كني أبو كيساتوكو نجاه رسول الرتبوسودا نجاه إسان الرتبوسو كان اللي ربين اتنو أجاجي وفي اللي أك الرتبوسو نوهمه ملايلا على كيساتي دبتودان أك ملائكة لين الرتبوسان اللي نوهمه إسين أمني نبي محمد اللي نجاه إسان الرتبوسا جتشالي نوهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم دوين أنا ما تجتشون بخيل لنما من ذكرت عنده ولم يصلي علي نما إسبرتي دبتمه
narratti nagahan buusini jedhanii sallu ala alhabiibi sallallahu alaihi wasallam martinuu bakka jirtanii rasuula irratti nagaha buusaadha rabbiin kudhan isin irratti buusa ila ad'aafin kathiiraa haga dachaa hedduutitti jecha baarakallahu fiikum akkuma san ammas inni dhumaa waddifaacu anhu sallallahu alaihi wasallam an sunnatihi wanni nuti tajajabne maali rasuula irraa difaa'a godhuudha rasuula irraa deebisuudha rabbiinu yudaafi'u an alladhiina aamanuu warra amane hundarraahu rabbiin ni deebisa wayta isaan majnuuna rasuula sallallahu alaihi wasallam kuffaarri qureyshii ka gaafa duraa muhammad al-amiin muhammadii amanamaa jechuudhaan isa beekan gaafa inni quuluu laa ilaaha illa allah gabbaramaan rabbii tokkocha malee hin jiru rabbii tokkocha qabadhaa jecha ajajni gaafa dhufu aj'ala al-aalihata ilaahan waahidan inna haadha la shay'un ujaab jedhan sila gabbaramaa dila nuti gabbarru kana hunda gannaqaatii tokkocha qofatti deebi'aa jedha jecha tokkocha qofa gabbaraan hun jedha kuni dubbii baasaati jedhanii didaniif majnuuna maraataadha jedhanii ammallee sanuma jira beekaa jamaa keen yoo namni tokko waan diinaa dubbatee diinaa san jajjabeessee waan aadaa ganda keessa jirtu hin balleessa jedhe kun gurbaan maraataa jechuma wanni namaan abbaran sheetichi maraataa jechaadha imaamtichi kun maraataa jechaadha darasichi kun maraataa jechaadha kuni baasaa miti waan anbiyaanuu jedhamee dabre duuba rabbiin irraa deebise ka wamaa saahibukum bimajnuun waytisaan maraataa jedhaniin bar namtichi keessan ka isinitti ergame ka isin keessa jiru ka dur isinuu amiin tahutti beeytan sun maraataadhaa miti isi warra isaan maraataa jedhu maraataa jechaa dubbiin maraataadhaa miti wamaa saahibukum bimajnuun duuba rabbiin akkanatti irraa deebise akkuma san ammas inna shaani'aka huwa al-abtar ay mubghida ka inni sijibbu isatu ka khayri hundarraa kutamaadhaati ka khayriin hundarraa cite ka hongoo ka kasaaraa nama si xiqqeessu nama sijibbu malee sii miti jedhee rabbiin akkanatti bakka tokko lama kan tahinitti fadli rasuulaallee dubbatee irraallee difaa'a godhe atilleen akkasumatti waan argame biyya argamtettu haa argamtu rasuula keetirraa sallallahu alaihi wasallam nabiyyur rahmaa irraa waan dandeettuun difaa'a irraa godhu irraa deebisuudha qabda jechuu baarakallahu fiikum akkuma san akkuma zaata isaanii nama isaaniitti gamu nama isaanii waa jechuu barbaadu difaa'a irraa gootu zaata isaanii irraa sunnaa rasuulaa irraallee difaa'a godhuu barbaachisa wayta sunnaan isaanii badde bakka jirtutti ati sunnaa rasuulaa san jiraachisuudha wanni ati rasuula jaalattuun biihyaa'i sunnatihi sunnaa rasuulaa san jiraachisuudha sunnaa rasuulaa san jiraachisuudhaan rasuula bira dhaabattee rasuula kana tumsuun rasuula kana gargaaruun har'aan tan eega dabran sunnaa isaanii kana bira dhaabatanii barmootaan tahina itti dalaguudhaan tahina namatti geessuudhaan tahina nama isii balleessee karaa malee oofee bid'aa keessa naqu irraa dhooquudhaan tahina kuni martinuu sunnaa isaa irraa difaa godhuudha jedhama jechaadha akka isiin dhuftetti tatbiiquhaa kamaa jaa'at bilaa ziyaadatin walaa naqsin walaa tabdiil akka shari'aan rasuularraa qur'aanaa fi hadiisa sahihaan nutti dhuftetti osoo ittiin idaane osoo irraan hanqifne osoo akkaataa isii jijjiirree ufii gara akka feenutti gara hin galchine akka nutti dhufte sanitti geessuudhatu nurraa barbaachisa yoo har'aan tana wanni dalagamu tokko lamaa miti yoo wanni kun ati hin jiru bid'aadha zamana rasuulaan argamne zamana sahaabaan argamne yoo ati jetteen rasuula jibbasiin jedhan laa abadan rasuula kajaalalti isaanii waajiba jennu kan kajaalalti isaanii ilmaanii fi haadha abbarra jaalatamuu qaban jennu kana ka akkas amannu kana ummanni islaamaa hundi akkasuma waliin warri fedhe akkuma fedhe haa jedhu garuu ati sanii jecha haqarraa ka'uun barbaachisu jaalalti rasuula bid'aadhaan hin taatu bid'aa dalaydee rasuula jaaladha jechuun bid'aa kanatu rasuula jaalatiinsa farada namni bid'aa kanan waliin hin dalagin rasuula jibba jechuun kuni haqaa'iqa jijjiiru jecha haqiiqaa jirtu faallaa deebisu jechaadha kanaafuu maarre har'aan tana guyyaa kana waan tahellee ni beeytanii har'a mawlidi jedhamee bakka hedduutti biyyuma islaamaa mara keessatti kabajama haa tahu gaafii sadihii hubadha waa sadi hubadha bakka tanatti waa sadi hubadha wanni sadeen isin hubattan maali
مولين يكون طاعة دم طاعة دم هل هو طاعة هل هو إبادة إن يكون عبادة دم إبادة دامتي والرئيسين إنجلو ميغا في كان غافدا إن يكون عبادة جتمو يا أبولي سكية يا أبولي تيتي عبادة ربي برتي أجري أرقد جتمو إبادة دامتي جت طبعا إبادة سينجل إبادة متنجل ورا إبادة جت شوفوا دلقاجر غافين لمتا هل علمها الرسول صلى الله عليه وسلم إبادة أتجت تنا تقافى إسان تلتن كبجن تنا رسول بيكني جرو هم بين جتشون دندهوكا طيب غافي لما تاتيكم بيكني رسول فان بيكني صحابان فا بيكني جرو بيكيو كجرو تاتي غافي صدفات الدبرت غافين صدفادا هل بلغ أمته نبي محمد قويا كان أكنت كبجا جتشو كان وهند حتى أكا اتمنى فنجاني سيدنو في أكا تأجيبانو في أو يتسيدنو مال جنو أكا ويتبانو مال جنو مانا كيدنو يتسيدنو مال جنو مرة نبرسي الرسول صلى الله عليه وسلم طيب وان هغانا غهو كان أصو أمة إساني تتنجيسين رسول دبراني بكتنتي وفما دابت يولا كي تجيسان جدي دليل كم كيستي قرآن كم كيستي رسول هغم جراتن جماعة كن رسالان اتدفته أمتا ديدمي سدي جراتن أمتا ديدمي سدي تر دبر أمتا ديدمي سديه كان ما بدو دبن تك صحابة الرسول كجال الرسول تيف رسول در لبو في كنن علي بن أبي طالب قافا قدانا سن ور فراش موتي إرر في بك رسول أنهادو جده قافا قريشي شباب درجاجيس أكم قصهم درابافته هل كان إدنا بكين رفوت الجيفنا جته علي بكسرف كوني ما لجال الرسول إرّا لبو فيك النجتة فراش دعاء إرّا رفيت يسلي ربي باسي ور أكنت تجالتكم ما قدود به أبي بكر كجال الرسول إرّا دنيا في إرّا أولنكاين لبو إساو إرّا أولنكاين قافوا دين هجرة ديما ويتكان درا ديما ويتكان رسول دوبان ديما يا إرجما ربي ما يا أبا بكري ما لي أراك ما لبسي أرجع ويتكان درا ديم ويتكان دوبا ديم تجنن يا إرجما ربي يو درا كنا واسط رفني شك درا دبرت واني سندورا نتهارف تو في سندورا ديم أجده يو دوبا كنا واسنت رفنو شك أمو دوبا نتديبيت واني دوبا نادف تو سنس نتهارف تو مالي سنت أكل دفنف سندوبا ديم أجده وري أكنت تجارة تكون ما بدو دبه مولد كان مانغو دين كون ورّي سنبودة تابعيون مانغو دين ورّي مذاهب أفرام مانغو دين دوبا كان بودا أمتا دبا فري بودا تكاو أمتا دبا فري كيسا دوفي أرآن تنا شريعاته نمني سالك كجدو تاتي أمو نما رسول جبو ماليفتا كنافو غافي سدين تنا كيكات دادا كان الرادي بسان واضحة إفاجرة جليدا بارك الله فيكم رب هنداه بركاها قدو ربي حق اللي حق أته رب نهاجر سيسو حقته وان بين ربي هذا لا يسيسو ترى اللي أكسين ترتات ربي نها يبسو الرابرو يسيل ربي نها كنو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربي نسنر حاجالته نجاه في رحمن ربي لنبيك خير البشر عبو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. وإياك. ربي نسنر حاجالته قرما قافي كينات اسم فرد قافي انتو قفانا كريت سقلين كيف قوجرة guyyaa kaleessaa jedha dhagaamaam guyyaa kaleessaa karaa toora intarneetaatiin umraa goona jennee nama lamaa waliin asii kaanee yeroo achi geennu kan kee seeraan hin guutamne naan jedhanii na deebisanii galee ihraamaa hiikkadhee maaltu narra jiraa jedha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Namni tokko yoo umraa hidhate takkaahu yoo hajjii hidhate guutuun dirqama. يقول الله عز وجل واتم الحج والعمرة حجي في عمرة كان قوتون دركما لله ربي قوتو دركما نمني هدت
وإذا كانت هو نمني كرا كانت ركن أرجمي ركن كوني ومتى وهاته ركن تبيدا تهينا كدوغما كامت إني دوغما جدوفانا تهينا يو كدوغمي جدوتاتي محصر جدما نما بيت تكهو إرا دوغمي جدما كان حكم شريعة كيستي ربنا واتم الحج والعمرة تجوا يقدبت بودا فإن حصرتم فما استيسر من الهدي فإن حصرتم أي منعتم بمانع ما مانع متهينو هاته وان أتشكه إسنكو كتوكو يوك إرادوك كم تنتاته فما استيسر من الهدي وان إسني فلاه هدي إرا قلاتيه كتاجة تجير نمني كن eega nama tokko taate hoolaa takka qalee achitti mataa ofirraa gabaabsee takkaa'uu haadatee achitti hiikkatu isa barbaachisaa jechuu wanni isarra jiru hoolaa takka qalee mataa haadatu isa barbaachisaa jechuudha baarakallahu fiikum yoo umraan tuni umraa fardiidha umraa waajibaa nama amma dura umraan godhin taate deebisuun waajiba yoo ammoo umraan tun tasunnaa taate deebisuun itti wajjabu yoo gaafuma rabbi isaa laaffise sunnoomaan umraa san deebise malee yoo ammoo nama amma umraa tokkoffaadha ka godhu taate ka sanirraa dhooggamu taate umraa yeroo tokko godhuun dirqama baarakallahu fiikum جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم غافين اتعانو كنجر سبب ديبه كورونا تي في دلغان ابو موتين يرو هدو شباب ني من كيسه درجس من كيسه تول ديبه من جرا كناف يرو في وان انترنت دبرسا غرين كارتا تبتا غرين اموتنو جوال جيمي تبتا وان اك كارتا كن تباتون حرام مو حلال يو سنتيمين هنت انجر أولا نمني سلامة يتوكو يو ربين فرصة إسا كني منا كتا أتاتي دلقا برا إرا شواغل برا إرا ربين منتي يوك أولدي بسوتاتي إسلامني وقتي بلاشة دبرسون قبو إما قرآن قرأو دا يو قرآن بيك يو كذكري قرأو دا يو كقرآن سنلي كم بين تاتي وان خيري دا دلقو ديسي وقتي وفيك نوفر رابلسون برباچي سنم إسلامة يتوكو وقتي كان قيا قياما دا إراغا فتموتا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير أولم نعمركم إسن انجرات جفني عمري حق إسني كنني كان أبا وقا صدو مجرات أبا دب جرات أبا شنتما جهات مجرات عمري حقنا إسني كنني إسن انجرات جفني عمري سنكيست مال دلائي ججادا إراغا فتموتا أفتاء waan isa keessatti silaa namni gorfamuu dandahu isin hin jiraachifne maal gorfamtan maadaa ajabtumul mursaliin ergaa isinitti dhufte quraana isin keessa jiru da'waa isinitti godhamu maal awwaattame maal qabattan isa sanirraa maal dalagaadhaan mul'iftan jechaan gaafiin dhufuudhaaf ta'a guyyaa qiyaamaa kanaafuu waan kana beekee namni waqtii isaa waan khayrii isii aakiratti kajeelu dalagutti dabarsuudha barbaachisa wanni kaartaa jedhanii taphatan kun takka geemii jedhanii ka taphatan kuni tokkoffaa yoo matammaan dalaguu isaatu halaala ka tahu taate yoo wanni inni achi keessaa dalagu sun waan suuraa haraamaa nama hin garsiifne taphni sun takka ammoo waan garii macaalima yani islaamiyyaa kan xiqqeessine yoo tahe macaalima islaamiyyaa xiqqeessu jechuun maali fakkeenyaaf minaaraa masjidaa mul'isaniit garii tapha ammaan tana internetaan taphatamuu kana keessatti manaaraa masjidaa kana namni dhahee isii dhoose jaa'izaa qaba jecha isatu mooye martinuu manaaraa tana dhooynee jiisina jechuudhaaf manaaraa san dha'uu barbaada namni taphatu kun akki kun manaaraan masjidaa minaaraan maalima islaamummaa irraa tahe masjida rabbii qalbii tee keessatti xiqqeessutu jira kun dhoggaadha shari'aa islaamaatitti waan akkasii yoo taphni tapha aayidima ka taatu taate ka haraamummaan keessa hin jirre waan biraatti nama hin geessine ka jedhu taate kun waqtii namarraa fixuudha waqtiin akka jenne kana irraa gaafatamuuf ta'anii namni aqlii qabu namni aakiraa deemaa jira jedhu waqtii waan akkasiititti hin fixu yoo ammoo ka meesira tahu taate meesirri saantimii ittiin fudhattu wanni akka kaartaa taphatan kun awwalan baratuun isaatu dhoggaadha waan shari'aa keessatti rijistii jechuun jiru kumaara taphatuun haraama akka shari'aa islaamaatitti
Kanaafuu tapha isaa baratuun kunuu dhoogaadha jedhee warri matamaanuu sadii zari'aa barbaachisaa waan akkanaa kana cufuu barbaachisaa waan akkanaa kana oofuun hin barbaachisu jedhee warri dhoogganii jira. Kanaaf jecha waan akkasii irraa fagaatuu barbaachisa. Waqtii keessa jirtan kana keessattuu shabaabummaan akka amma gaafii jedhu kana yoo katahu taate shabaabummaa harka lamatti irraa gaafataman. Hadiisa rasuulaa keessatti kadhume sallallahu alaihi wasallam waa afur irraa gaafatu malee ilmi namaan deemu guyyaa qiyaamaa ka jedhan keessatti an umrii isaarraa illee gaafatamu malee hin deemu fimaaf naaf umrii kee maaliif fitte jechaa gaafatan. Umriin kun zamanni ijoollumaallee ka shabaabummaallee ka maanguddumaallee keessa jira aami. Ammallee deebi'anii waan shabaabihi dargaggummaallee maalitti fitte jechuu gaafatan. Yeroo lama gaafatama jechuudha namni umrii isaa kanarra akka umumaatitti illee ni gaafatama umrii guutuu. Yeroo shabaabummaa yeroo keessatti waa dalagan, yeroo ari'an waa dhaqqabuu danda'an, yeroo dheessan jalaa bahuu danda'an, yeroo waa baratuu danda'an, yeroo waa haffazuu danda'an, yeroo nama gargaaruu itti danda'an kanas waan itti fixan irraa gaafatamanii gaafatamiinsa kana hunda jalaa bahuudhaaf namni aaqila har'uma waan kheyrii irra oolee waan kheyrii irra bulee rabbii ufii kadhatuu barbaachisa. Baarakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan barakallahu fiikum. Gaafiin ta'e akkana jetti. Namni mana hidhaa dukkanaa keessatti hidhamee ka haalli wudu'aatii fi haalli waa hundaatu isaan mijoone salaata akkam godhaa jedha. Namni yeroo salaataa tokko yoo kan beeyne taate biyyan beeyne dhaquudhaaf bakka namni hin jirre saharaa keessatti yoo hafe takka mana hidhaa keessa yoo jiraate bakka dukkanaa bakka halkanii fi guyyaa addaan hin beeyne keessa yoo jiraate haga danda'e ijtihaada godhata akka beekumsa isaatitti. Akkuma san ammas yoo dandahe ni gaafata nama isaaf himuu dandahu sa'aatiin yeroo kam akka jiru. Ramadaana tahina sooma ramadaanaatii fi salaata illee haguma dandaheen salaata. Haguma dandahe haguma isatti fakkaate tokko addaan baasee yoo nama argate nama gaafate yoo nama sanillee dhabee ka jiru taate haguma isatti fakkaatetti subhii illee salaate achirraa haga tokko taa'ee amma zuhuriin gahe jechuun yoo ijtihaada isaa keessatti amma zuhuriin gahe yoo lubbuun jetteen zuhurii illee salaate akkasumatti waan dandahu dalagaa. وان هم نيساتي قلت هي كيست ربي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي حديث البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلفوا من العمل ما تطيقون دلقا شريعة نرى ومدن ديتنت يفدرك جان وان دن ديتنت يفدرك وان دن ده دلقوا قبا وان دن ديتي ساتي قلت هي أمو ربي نتستنقافة بارك الله فيكم اجتهادته يو دن ده قافته يو كنم أرغتو تاته yookaan haguma dandeettii isaatiin salaata. Jazakumullahu khairan barakallahu fiikum. Hidhamaa hundaa rabbiin mana hidhaatiin haa baasu. Gaafiin biroo akkana jetti. Birri namarraa liqeeffadhee namni sun yoo gara daara akiraa deeme birri san akkamitti ofirraa baasaa jetti. Maallaqa namaa tokko namni namarraa fuudhe yoo abbaan sun jiraate abbaa isaa sanitti deebisuudha. Yoo abbaan sun kan jiraanne taate warataa isaatitti deebisuudha. Warra isa dhaalu maatii isaatitti galchuudha. Baarakallahu fiikum. Maatii isaa iyyafatee yoo bakka biraallee fagoollee ka jiraatan taate maatii isaa sanitti geessuu barbaachisa. Warra warataa isa dhaalutti jecha. Baarakallahu fiikum. Yoo maatiin beekina. Yoo maatiin beekin hin barbaada akkuma haga dandahee ni barbaada. Yoo beekumsa isaatiin alaka tahee humna isaatiin alaka ta'u taate maallaqa ofuma biratti qabaa gaafa maatiin sun argamuutitti takka ammoo maqaa isaatiin illee yoo ijibbaata gahe sadaqatuu nima danda'a. Walaakin maatiin itti argame kafaluun dirqamata. Jazakumullahu khairan barakallahu fiikum. Nyaata shi'aan ashuuraaf jettee gootuu fi akkasuma warra nyaata mawlidaaf jedhamee godhamu nyaachuun hin gaamoo hin gahuu. Waan tokko namni hukmii isaa yoo dura beeke hukmii waan sanii maali jechuu yoo beeke wanni san booda san irratti ijaaramti. Hukmii waan dalaguma sanii bid'aadha waan shar'ii keessa hin jirre bid'aa jechuu eega beeke bid'aa irratti nama gargaaruun hin gahu. Nyaata san nyaatuun hadiyyaa san qeebaluun hadiyyaa biyya garitti hadiyyaa guddatu qoodama.
hadiyyaa san fudhatuu fi nyaata san nyaatuun bid'aa san atilleen qeebalte jechuu kenna, bid'aa san atilleen gargaarte jechuu kenna. Kanaafuu bid'aa irratti nama gargaaruun hin tahuu jenna. Baarakallahu fiikum. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. نمني ركته يوكان بيله كوان نياتو دبه بلف يوكان نيات دربمه بكا إن أرجمت وانو كيساغورا كيساغورا يو نياته شر إتي أكا ميان يكون غري نما كريستانا تدربا غري إسلام دربا غري فون قبا غري ننقبو شر إتي أكا نما كنايه. Eega walumaa rakkinni nyaata kana qumamaa keessaa takka bakka inni itti darbame nyaatutti ka isa geessu taate shakkii malee ammaan tana yaqiina kuni ka islaamaati kuni ka kiristaanaati jechuullee waan hin beeyneef nyaatuun yoo bakka yoo gara dhibbiitiin dhibee irraa nama qaba jechaa sodaatee saniif dhiise malee gara nyaataatitti nyaatuun isaa hima bakka nama beelahe nama muxarrii tahe nama hajame meeyitaahu nyaatuun ni bakka'aa fi meeyitaa waan ufiin du'e kaburraasaa malee du'e nyaatuun isaaf bakka'aa walaakin qadrii haajaatitti nyaata namtichi meeyitaa waan ufiin du'e san nyaatu haraamummaan isaa waan beekamaa taheef walaakin kana nyaata nagahaa darbamuu malee ka waan biraan qabne akkuma fedhe nyaata kuni homaan qabu naahiyaa dhibbiitiin waan dhibee isatti fiduu waan sodaatu irraa haa goruu malee. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. قافتان كنا توقع كنا يدا أدري يونا من مجالا عجيسه أدري سنقما قبدي يدا يو قبات تكمل تكفل كيس. أولا أدري تنا اسم من الضوافين عليكم جتشو دواني حديث كيست دفه اسي نمني قدسوا لني متها hambaan isiillee rasuulli sallallahu alaihi wasallam xaahira jechuullee nu himanii isiin tana marra naannootti jechuullee nu himanii faayidaa ni qabdi jechuun isiidhaa ni jira. Walaakin isii tana gurguruun tahamoon tahu jechuu keessatti ulamaa'ni bakka gurguraa wayita gahan bakka lamatti addaan bahanii warri gariin gurguruun ni taha isiin tuni akkuma nama harree fa'a gurgurateeti harreeyyuu nyaatuun hin tahu walaakin gurgurri isiidhaa ni taha akkuma sanii adurre tanallee ittaawan jedhamu kana gurguruun ni taha warri jedheni jira. Warri gurguruun ni taha jedhu san biratti kanamni tokko mallakatee qabu kanamni tokko itti hajamu hantuuta namarraa ni nyaatti biyya garitti hantuuta haadheessitu malee biyya hedduutti hantuuta namarraa nyaattee waa hedduu namarraa eeguun isiidhaa waan jiruuf hatta waan akka bofaa waan akka maaliidhaa namarraa eeguun isii waan jiruuf faayidaa ni qabdi. Warra akkana jedhu biratti qiima isii kafaluun ni barbaachisa qiima isiin ittiin bitamtu jechaadha. Walaakin raajihni aqwaala ulamaa ka mazhab Imaamu Ahmad keessatti illee irratti deemame akkuma sana zaahiriyyaan fa'alleen ka irratti deeman hadiifni rasuuli sallallahu alaihi wasallam nahaa an thamanil kalbi maallaqa saree irraallee dhooggan rasuulli wassinnawri ka jedhu sinnawriin kuni waan adurree taheef adurree tana gurguruun dhooggaadha jedhanii warra gurguruun dhooggaa jedhu kana biratti maallaqa qiimaa isii kennuulleen bitamaa fi gurgurama san taati jechuu kana jala waan deemu warra akkana jedhu biratti qiimaan isiidha hin kafalamu jechuudha taha. Marattuu yoo sababa saniin khilaafni jidduu abbaa isiin dura ajjeefamteetiif abbaa ajjeesee jidduutti waldhabni ka argamu taate qaadiitu addaan baasa ra'ii qaadiitu ilaalama waan san keessatti. Baarakallahu fiikum. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. وضوء قرآن وضوء ملك أبتشون هنگا مونغا هجا قرآن قرؤون قمان قرؤون إن بقى قرآن أركان تكون خلاف قبجدو علماء تتي أفضل الرجالان نمني وضوء قدته ويتطهارا قبو طهارا سنبرتي قرؤودا ولكن وضوء مليو أجان التجارات قرأي أكنما مدرستوتا ورّا قراسيسو وكا ورّا برسيسو وكا ورّا وداتو نما متجباتو يو تاتي أكنت اللي قبتيو قراسي اللي متى بارك الله فيكم. المسألة خلافية ولكن أفضل لي كمرتنو اتوالي قالوا وضوء قرأتيتما وضوء سنين قرأوا بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم.
namni halkan hirriba keessa sodaatu qur'aana makaddaa jala kaayatee yoo rafee shar'itti akkamii Kaddaa jala kaayatee qur'aana rafuun qur'aana xiqqeessuudha taha. Qur'aana achi jala kaayatu miti yoo waan mataa sanbira waan biraa waan irra kaayan waan akka xarabbeezaa wahii waan takka ol fuudhamaa wahii irra kaayee kama kaddaa jala hin tahin gubbaa kana kaahee ufitti kaleessee ka rafu taatee saniin yaani ka wanna jedhu yoo taate homaan qabu. Walaakin makaddaa jala kaayatee mataa ufii irra kaayatuun kuni dhoggaadha. Baarakallahu fiikum. Kuni shaa'ira rabbii guddisuun barbaachisaadha. Namni islaamaa waan shaa'ira ta'e hunda guddisuudha barbaachisa. Baarakallahu fiikum. Mataa jala kaayatee ufii mataa irra kaayatuun hin ta'u. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربنا سن رجالته وبلتين تنتك كانت هاتتي يا مشركة ديسي جنانين ضد أما دمنانين أوديني سري مو سري متى شريعة تسينودو namni tokko yoo haadha abbaan isaa mushrika tahuudhaan ka mokkoramu taate takka tokkoon aqaariba isaa mushrika tahuudhaan yoo ka mokkoramu taate dura wanni isarra jiru sabriidha. Irratti obsuudha. Jara kana dukkana keessa gara ifaa imaanatti isaan baasu rakkoon isaan eeggattu osoo rakkoo duniyaatu taate namni walitti hin laalu rakkoo akiraata namni yoo achi dabran waa waliin goone san arra gaafa waa walii godhuun dandahamu kana haga taheen amanni haga fedhellee haa dheeratu guyyaa tokko guyyaa lama ji'a tokko ji'a lama waggaa tokko waggaa lama itti himee didan jechuu osoo hin taane irratti sabbaranii waytamara kadhatuma barbaachisa. Waytamara itti himuma barbaachisa. Akkuma usluubni qur'aanaatii fi rasuulli sallallahu alaihi wasallam nama kana usluubni itti jijjiiranii ol fuudhanii illee waamanii usluuba daawaa keessatti kophatti illee waamanii hadiyyaa kennaniif illee waamanii waan qalbii isaa islaamummaatti harkisuu mahaasina islaamaa itti haasayanii illee ati akkanaatii nama akkanaatii mushrikaa jibbamtuu maali jechuudhaa miti. Akkuma Nabi Allah Ibrahim yaa abati jedhu sanitti sossobanii ofirra waamuudha wanni barbaachisu. Kanarratti obsa barbaachisa. Obsa malee itti gahuu hin dandahanii. Inni lammataa du'aa'ii qalbirraa godhuufi barbaachisa. Yaa Rabbi qajeelchi jecha. Yaa Rabbi haadha kiyya tana naa qajeelchi, abbaa kiyya kana obboleessa kiyya kana naa qajeelchi jecha. Du'aa'ii qalbirraa taate kadhatuu barbaachisa. akka jaalatiin saatitti laa tajidu qawman yu'minuuna billahi wal yawmil aakhir yuwaadduuna man hadda Allah jedha. Walaakin ammoo oodeeni irraa fagaatee dubbisuu didee mana isii seenuu didee daawaa itti godhuu didee jechuun sirriidhaa miti. Daawaallee itti godhuma barbaachisa. Haadha isaati waan duniyaa tola itti oolullee barbaachisa. Waan duniyaadhaa keessatti tolallee itti ooluu barbaachisa. Waamicha kana ammoo ifatuun barbaachisu. Haadha isa garatti isa baattee duydatti isa baattee nama isa gootee jette sana har'aan tana yeroo gabaabaa keessatti baateen deemuun isii hifatuun hin barbaachisu. Baarakallahu fiikum. Rabbi haa laaffisuu fi isiilee rabbi haa qajeelchu. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. غافتان كنا توقع كنا دواء سحري اتنهيكا شرعين مال جتي سحري أكمتي كان جتشو سابقا. أولا سحري دلقون كفري دا سحري دلقون براتون برسيسون اتدلقون مرتنو حراما كشريعة إسلاماتي. ولكن سحري نما تقوتي يو قدامي نما اتقدامي سان الراهي كن تهمون تهججو كنا أقول لما إسلاماتي نشرا جدما فانا رباتي نشرا ججو نما فالفل اتقدامي الراهي كو ججو دا نشران كوني فالفل هيكون كوني يو فالفل ما أكسيتين كتاه تاتي حرام يو نمتجي فالفل كان هيكو فالفل ما براغو دي فالفل سنين كفالفل كان هيكو تاتي kuni harama wala yublu sahiru haythu ata kamil kiitillee miti kamil kaa'ullee miti kanaafu kuni haram. Walakin sihirii namatti godhame tariiqaa shar'iyyaan yoo wal'aanu taate dawaa itti godhee karaa dawaa mukaatiin tahina dawaa mana yaalaatiin tahina waan biraatiinuu tahina waan shar'iin faallessine tokkoon dawaa yoo ka godhu taate waan falfalan tahini yoo ka dawaa godhu taate yoo qur'aanaan ka dawaa godhu taate
akkanatti hiikuun himatahaa jechuudha. Rasuula sallallahu alaihi wasallam gaafa Labiid ibnu A'sam ka jedhan ka Yahudaadha falfala rasuulatti godhee eela keessatti awwaale falfala san rasuuli sallallahu alaihi wasallam waa itti fafakkaatuu jalqaban ta'atiira itti godhee jechaadha falfalli sun eegasanii malaa'ikaan rabbiin ergee Jibriilii fi malaa'ikaa tokko ergee kun gara mataa kun gara miilaa ta'anii namni kun maal tahe jedhanii gaafatan intabihu akkaataa xibbii itti isaan itti wal'aanan rasuula sallallahu alaihi wasallam nama kana falfalatu itti godhame eessatti itti godhame filaa fi rifeensaa fi waan akkanaa keessatti itti godhame buduufaa 11 qaba eessatti awwaalame biirii akkanaa keessatti awwaalame jechuun himamee fi eegasanii biirii san dhaqanii baasanii biirii san awwaalanii kullamaa wanni dawaaf dhufe gaafsan wanni dawaaf malaa'ikaan kun fidanii dhufan suuraa lama suuraan takka suuratul falaqii takka suuratul naasi qul a'uudhu birabbil falaqii fi qul a'uudhu birabbin naas ayata takka 6 takka ayata 5 ayata 11 كلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويت رسول سورة قرأن أكوان قري وهي كسابك إساني أرجع الرسول يشعرون قام إساني كساكوان قري وهي بقاتو أرجع الرسول صلى الله عليه وسلم أكسيتي دوان قدامي مالين دوان قدامي سورة قرآن لمان تنانجتة سورة فالفل في الراهي كنين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس kanaan falfala ofirraa hiikanii quraanni martinuu shifaa osoo tahu keessatti falfala rasuularraa ittiin hiikame waan taheef namni waan saniin ibtilaa'a tahe halkanii guyyaa suuraa kana qara'uu wayta deemuu wayta taa'u suuraa kana lamaan takraara godhuudha barbaachisa qalbii dhugaatiin xahaaraan deemuu barbaachisa rabbii ofii kadhatuu barbaachisa ibtilaa'an hin godhin jecha kanaafuu yoo waan akkasii waan shari'aan faallessineen tahe homaan qabu yoo falfala akkasiitiin tahe ammoo haraamu jecha sunillee falfala dage kunillee warma falfala dalage taha jechaadha muharramun shar'an ijmaa'an wallahu a'lam. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. ملك أنا مرة أبو توك يتبولتين تنتك ملك أنا مرة أبو توك يود إيسف أجري أرجع يو هندي سنفو ما سيان الرجراجت. namni tokko mallaqa yoo nama liqeessuun kunu khayriidha obboleessa ofii gargaaruudha kunu ajrii qaba yoo san bira dabartee mallaqa namaaf liqeessite kana achumaan dhiifteef sunilleen ajrii biraati khayri marratti khayrii dalayte jedhama yoo hin dhiisiniif ammoo waanarra jira ka jettu ka gaafattu yoo hin dhiisiniif maaltu narra jira ka jettu yoo dhiisuufi baattellee homaa irra hin jiran haqa isiiti haqa kiyyeen fudhadhaa haqa kiyya naa deebisi yoo jetteen nama kenniteef saniin haqa kiyya naa deebisi naa galchi yoo jetteen haqa isiiti barbaadatuu ni dandeetti wanni irra jiran homaan jiran baarakallahu fiikum. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وبولتين تنتك أكنا جت نما توكو وقا سديه أول ملك دلقة برتي ولتي كبد يوكان برك كوفة دجت إرجاسي وقا سديه مبودت بينا إرجنانين ملك هنكي أنين بلسه نا إيجاد وجده ندوقة تجت إرجاسي أتش بودا وقا لما بودا تاء ملك سندق كويسي أرجع أما بيجت سي أرجع حساب شرف بري ريال دباب صدوم عن بري توبيا كوما توكو أكنت نا إرجعت أمس غير وقا توكو يوكان لما جينا جرا بري سي إرجع بيجت دي كويسي وأرجع سي إرجع نانجره أما شرفني بري سديت مانجره ريال سديت ما بري كوما كمين الرافورة بري تنا جتي هذا كمين الرافورة شرف كمين الرافورة namni tokko yoo mallaqa nama bira kaayatiin si gaafa dura amaanaa jedhama amaanaa san biyyatti naa ergi gaafa jettuun amaanaa san biyyatti naa ergi gaafa jettuun amaanaan ati na biraa qabdu sun hin jirtu jedheeni in eeggattee fi san booda amata lama booda gaafa argate marallee tahuu baattu haga tokko argadhee siif ergaa jedheen haga tokko argadhee siif ergaa jedheen gaafa kana sharafni 130 jira akka gaafiin jedhutti 130 riyaala jechuudha akka fakkaatutti amma 80 keenyaatti riyaala fakkaata 130 kuma tokko Itoophiyaatiin ergama jechuudha akkasitti sharafame gaafsan
Maalleen sun har'a achirraa ka ture har'a gahee ammoo amma 80tti gadi deebi'ee 130 irraa fudhamoo 80 irraa fudhadhaa jechuu gaafiin amma. Kuni akka lamatti ilaalama. Yoo gaafa 130 inni jiru san gaafa inni 130 jiru san maallaqa kee ka biraa qabdu akka saniin hisaabamee maallaqni kee hagana 130 maallaqni kee 30,050 maallaqni kee ta'e maallaqni kee hagana ta'a jechuutti gaafsa walirraa sharafni ka bitamu taate si'irii gaafsaniitu ilaalama. Si'irii gaafsa walirraa bitaniitu ilaalama. Haa kennaan isaa geessuun isaa haa boodallee aanu yoo bittaan maallaqa kaamila guyyaa san ta'e reewanni kun naa ergi jechuun kun sharafa beekuu wanni qabnu sharafa kana keessatti waa lamatu ilaalama. Yoo maallaqni kun wal fakkaate tamaasulli wal fakkaatu wal qixa ta'uu ni ilaalama. Riyaalatti yoo ka gurguramu taate yoo ammoo wal dhabdee riyaalaaf birrii ka walitti gurguran taate akka amma jiru kana wal dabruun homaan qabu walaakin yadan biyadin ta'uun shartiidha. Yadan biyadin jechuun si'irii guyyaa saniitiin walirraa fudhatu jecha. Gatii gaafa saniitiin gatii gaafa walirraa bitanii gurguranii saniitiin walirraa fudhatu jecha. Yoo gaafa 130 san maallaqni kee hundinuu akkasitti hisaabamee biyyatti si erguun birriidha haga ammaa ture gatiin wal bittaan kama gaafsaniif. Yoo gaafsan maallaqa haga argamee qofarratti bittaa gurgurri keessan lamaan sharafni tahee ammallee waan amma maallaqa irraa argame bittaa ergiinsi isaa har'a ta'u taate siiriin isaa homa guyyaa har'aa gaafa ergitu kana jiruuni jechuudha. San akkaataa itti walii galtan isintu beeka. Yoo gaafsan maallaqa hunda 130 saniin gaafsan hisaabamee maallaqni kee hagana jechuun muramee lafa kaayame maallaquma haga gaafsan jedhee san si erguudha. Yoo ammoo gaafsan haguma argame qofa irratti wal bittaa gurgurri argamee walii sharafuun argamee har'aa kunillee gaafuma inni har'a argame kana tahe 80 irra jiru kanaan hisaabama jecha si'irii yawmi isaatiin si'irii gaafa walirraa sharafatanii saniin akkana deebisan. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. قافتان تقوكنا جدا حداد يوكان قطاري إفادة كيساوا فوراني أكا إني هلكو إني قدون غايا مونغايو شريعة إسلاماتي حق أنما براتك وكرام ملين وفيت دبرسون حرام وما في كيسة هاته حق أنما براتك كهربان كوني إما حق دولة داتي تكا حق شركة داتي حق إساني سنأتي حكمان وان إرى فيدت وان منا كيكنا إرى فيدت حق منا كيكنا أولسيني إفادان إرى فيدت waan san waan achi kaayataniif waan ati fayyadateen san beekuudhaaf achirra kaayan addaada waan jedhamu takkaa'u qoxaarii waan jedhamu san kalakkaa'u kana waan achi kaayataniif ka bishaanii tahina akkasuma ka harabaadhaa tahina waan achi kaayameef waan ati itti fayyadatte ittiin beekuudhaafi gaafa isa irraa hiitu waan ati fayyadatte san akkan himne goote haqa isaanii san ufitti dabarsite karaadhaan maletti hayti isaanii kun karaan maletti sitti dabre haqa namaa karaan maletti fudhatuun shartii islaamaatitti haraama gara tokko gashii jedhama gara tokko haraama sariqaa jedhama dhooysaadhaan akkasitti ati wannoo jalaa hiitee jechuun sharii islaamaatitti hin baqqa'u. Islaamni sariiha kanatti waliin deema osoo amma namti abbaan takkaahu mootummaa ta'ina sharikaa ta'iti wayti isiin dhufte jara nabaraa bakka tana hidhee takkanatti hagana qofa hisaabee osoo jetteeni waytuma isaan mana hidhaa si galchan in gaafachiisa. Yakka jechuutti ilaalama mootummaa biratti fi sharikaa biratti illee waan kana ta'eef haraama sariihaati jechuudha. Baarakallahu fiikum. Irraa of eeguu barbaachisa. Namni kun haga jiru haquma ofii nyaatuu barbaachisa. Ilmaan ofiillee haquma ofii nyaachisuu barbaachisa. Nama duniyaa tana itti dhiisee biraa deemullee duniyaa halaalaa itti dhiisee biraa deemuu barbaachisa. Yoo akkas hin tahin ofiillee haraama nyaatee ilmaan ofiillee haraama nyaachisee wayita rabbiin kadhatillee kadhaan fuulaan dhawamtee jechuun waan takkaa lamaa miti asirratti waan itti rarra'u waan akhiratti isa eeggatu waliin waan miliise san hunda baateetuma dhufa namni miliise martinu guyyaa qiyaamaadha. Guyyaa fadihaa ala ru'uusil khalaa'iq irratti tahan san
rabbi fadihaa nun godhin jechuu kadhatuudha. Waan ufitti beekan ofirraa galchuu ofirraa deebisu tawbatu barbaachisa. Barakallahu fiikum. Deebisaan keessan akkana fakkaata. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم قافين أما كانت نما جماع أما ويوكاني سيجارة أرسطو غرساني يودا دبان أو دونين غايا راغورون غايا نما جماع أما ويوكان سيجارة أرسو غرساني يودا دبان إيسي وان كان يانيني أو دونين غايا راغورون Kareefu jennu kanaan tokkoma namni daawaa godhu tokko waan san hifatee dhiisuun barbaachisu. Hifatee isaa goruun barbaachisu. Namni daawaadhaan dhaabatu tokko namni kun qeebaluu dide jechaadha. Dalagaan isaa maali? Daa'ii waan kan nama jedhaniin kana. Nama daawaa godha jedhaniin kana dalagaan isaa maali? Dalagaan isaa akkuma nama tijaaraa duniyaatitti jiruuti. Namni tijaaraa duniyaatitti jiru gaafa kasaarellee ima dalaga. Gaafa bu'aa argatellee ima dalaga. Sanii jecha dalagaan dhaabu ta duniyaatu. Ta akhiraatun namtichi awwaatuu dhabullee tole jedhullee sirraa qeebaluu dhabullee ati ajrii argatta. Kanaaf jecha kun siif dalagaadha. Dalagaa tana dhaabuun barbaachisu jecha. Dhaabuun barbaachisu. Bakka gariidhatti yoo ati ooduuniin sun ta'atiira wahii qabaate fakkeenyaaf nama sheekaa, hayyuu nama guddaa, abbaa gosaa tahee namni inni irraa gore namni marti ka jibbu yoo taate namni waan saniin ka gorfamu yoo taate waan san sodaa waan sanii ka gorfamni isaa kajeelamu yoo taate namni akkasii ooduuniin hin ta'a. Ka warri ulamaan islaamaa dubbatan. Maaliifi matammaan inni ooduunii kun da'waa guddaadha. Sodaatee namni kun waan kana irraa deebi'a jecha waan haala badaa qabu kana saba sanii irraa deebi'a. Walaakin namni kun namni aadiin wayita inni oodeen illee sanii jecha namtichi asin deebini wayita inni itti himillee sanii jecha irraan qeeballe kuni risaalaa isarra jirtu geessuma barbaachisa. Kuni waziifaa isaati. Waziifaa isaa haga harrabni isaa socho'u haga waa dubbatuu danda'u ittuma geessu barbaachisa. Barakallahu fiikum. Rabbiin nu haa laaffisu. Kanaafuu shari'aan watawaasoo bilhaqqi eega jette booda watawaasoo bisabri jechuu kana wanni itti aansiteef maaliifi haqa namni namaa dhaamu kun sabri yoon qabaatin hin danda'u irratti obsuu barbaachisa. Nama kanarraa raddatti fi'iliin isaa wanni inni namaa deebisu arraba ta'uu mala yoom aalima nuu taate yoom sheeka taate yoom qaraate jedhee si ashutu mala si xiqqeessutu mala uleenuu si reebutu mala si tumutu mala kana maraa waliin ati namni daa'iidhaa dandeettee da'awaa san namatti geessuudha wanni barbaachisu. Barakallahu fiikum. Nu maraafu rabbi haa laaffisu. Warra khayrii irratti wal gargaaru rabbi nu haa godhu. Warra hamtuurraa wal deebisu rabbi nu haa taasisu.